米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。米巴特利古大棒多乌里努胆道，主照亮人的生命。萨利嘎嘎马布隆平安。马拉兹在吉达阿米拉亚多苏阿的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以萨嘎兹在阿约翰尼。Sakat cai atsefang sakalima atusir suasa. Ulikat ku kawas. Awa ai I cingraan ku mamamamang atsa atueman. O nano ni tenggiran niam ci Kristoan ku nini. Saka paratoh kami I tamuanan saat. 约翰一书第1章第5节说：现在我们要把从上帝的儿子所听到的信息传给你们。上帝是光，他完全没有黑暗。Salika kau una farujuan no kawas I nanay mapatli ko urib no pulong no ihkalay atamtap. Urasaka cacitulong kita o misa Kristo ay ami patenak to nga ayay ratoh. To saka pakapilaya pao ko tamtamtaw to likat no kawas ta mapatli ko urib nang ta。上帝的心意是要光照世人的生命，所以我们基督徒被赋予传福音的使命，好让许多人能够领受上帝的光，使他们的生命被主照亮。米多伦吉达，我们同心祷告。大邦奥u likat no urib aku kiso。Patlian isu kaku saka sa itu ka tueman ku urip aku a masafaloh mangalay kaku ami palata to sa pakalemer no ngayay ratoh ta mafuhat ku falujo no tamtamtaw amilayap to pipatli isu to urip nangra。主啊，你是我生命的光，你照亮我，使我的生命不再黑暗，而是被你所更新。我愿意分享福音的好处，使许多人敞开内心，领受主的光，照亮他们的生命。Pakani I dalam anay ang nganganutapang Ji Yes Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalemer no kawas kisu. 愿上帝祝福你，平安。